бизге родной пробеги 46 эле миң километр жүргөн. Полностью родной окрас, китайский нетаю электричка тугандар. Бунун чыгарылган жылы 2022, запас хода 400 километр, эсин сураныш баасы 12,5 миң доллар дейт. Өзүн жакшы заводской жакшы дискалар салган покрышканы абалдар лето дозум. Лобовой родной штамптар менен. Машина кругой родной окрас, вообще без повторитель пароидтер каралган, 360 камера каралган дозум. Машинанын торпедалары полностью бүтүн, комфорт, эко, спорт режимде, голосовое управление, мультируль, круиз контроль. Как салондон айрылган тылган жерлер жок, өтө ухоженный, өзүн 5D, эваполиттер салынган, машина в общем короз экен дозум. Электроникасы полный рабочий. Алдыңкы сиденьялар полностью электронный тугандар, машинанын артына эч кандай химиялык тазалоонун кереги жок. Салондон айрылган тылган жерлер жок, өзүнүн акустикалары өтө жакшы, машинага без вложения. Жакшы электричка чисто для себя, жөндүү басы менен нетаю у нас издеген тугандар. Ушул вариантты көрүңүздөр, запас ходасы 400 километр. Бул этот плоский, бул железобетон жүрөт дейт. Байланыш номерлерин дагы айтылайын: 505 37 44 94 юридический документально машина полностью таза, өтө свежий тугандар. Даже крылосуна чейин краска жеген эмес, полностью кругой родной окраста. Калоочуларга машина талаш шаарында 360 эмеси менен, камерасы менен.